Selamat ulang tahun buah kadu, gondrol, kebol, kepala, kenyela sebelum panjang umur, semoga kutu-kutunya hilang. Oke sih. Siap-siap kenal kadu. Teman jembatannya temanku ini ulang tahun. Ecaku. Saya. Eca no. Happy birthday kadu. Habis gimana tuh pelanggaran? Kasih pengandaran di jembatan sa pocok anu colong. Happy Colok ikut dulu. Dalda de gamela baluka nga talo ikut. Aga tumpi gau diga aga macolo. Diga macolo. Diratura re macolo dua pesan kawasan lo kingka di boleh. Saudara. Kate gini rom. Berkah selalu. Betrang. Berkah selalu nono lebih tinggi lebih berkah berliur. Bosku no limit terima kasih berkah mana. Enggak kau mikirnya. Iya jadi nggak mau konjak. Dede. Waspodo Nawati melka. Jaringannya penontonnya jelek. Dua aja jaringan. Dua aja jaringan. Iya, dua aja. Masuk ya macam lo ente beli bulu we. Dan desa kabe ketalun den runda men rede nelo lo sewikai. Aga? Be ketalun den rugata men rede nelo. Jaringan na teman-teman itu siapa? Maden Nasmaden. Mana kenapa baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macelo, lo cerita pas. Kita cita mulai tuwe. Kita cika menonton. Karena macolo re. Kunjat jadi ngacar klik-klik. Lo pemain dia no. Klik-klik. Kemudian Kang Haji. Kemudian Kang. Oh iya boleh. Thank you. Cika kuenya. Macolo ku ikut dalia la konjata pala kurasiri. Ikut dalia. Pak Menteri, jadung merah ada dalia na, jam merah. Seng ajiku, iye bosku. Ajiku. Saka. Terima kasih. Kita kue di lah. BTS episode 53. Berkah selalu nono. Oh itu saya dulu dia no. Terima kasih nono. Ternyata pedarne kuya nono. Halo, kasih ya bawang. Amai. Oke. Beruntung berkunah. Iya, doakan Aji Sapo supaya sehat-sehat Ronaldo guys so mengedit mengolon. Hai, Assalamualaikum kebong ama. Yang 53 jadi apa gaga? Dia buka di upload. Terima kasih Tuhan telah sempurnakan. Oh, tanya anu. Hah? Februari? Betul loh. Udah urang nih. Lo. Mage macolo. Ini mah betul lo betul. Lo ketop. Ayo, kadu. Kebopa. Udah kore ji. Wah, bekas makanan. Buat kebode? Mawari di kadu mawari di. Kebopa. Kebode. Ini sedang kaya. Kebok. Itu tengok kau ya. Kebok jadi? Kada aja yang episode 53 anu na depa betes na. Weh kadu na. Weh makan kadu. Terima kasih kok kadu lah kurasiri. Mali. Taka serang kaya kering di kering amat terima kasih kak apalagi jam itu dikering ya. Weh terima kasih lah ada bosku limi. Kadu lo awo. Tarsan. Kita kalian mau kau dulu. Dulu aku dicerita selo saka. Anu episode 53 depa. Bawa urun tuh nih. Gimana profil na deh? On profil na di.
Iya. Oke. Oke Mi. Ya dong. Buka Mika rambut kakak tuh. Songkong pa Menteri Gelo pa ha. Iya Suardi. Gelo tengong. Welcome back Macolo. Jangan bilang Pak Mantri. Kadu. Itu kok ike ele. Bukan apa gumom kadu. Kadu ko magonro ko be papa do Karena ko kadu. Awo. Awo. Papa ambil cewek kadu magonro lah. Iya re. Si maganda. Maci lo. Maci lo. Kadu daripada rambutku. Lu kok gitu. Pirang nih kakak tuh, pirang kuning. Dia muka fotonya. Jadi Warna pink kadu, warna pink. Pira warna pink. Boleh agar retak. Akhir kado aman nih gitu bilangnya. Alhamdulillah. Oh, kamu apa aja? Tapi naik, anu jam memeton pang aja. 2 hari. Yang sudah pakai radar bang. Ya. Apa malu orangnya se? Orang masuk apa aja? Bola tengah ada kakak tuh. Kau ikut suruh kak. Bagar pertama tuh. Iya, Ang, proses Tito proses. Saudara. Sayang. Coba lah. Wah, ada Thomas. Apa dulu kumi amanu sana makereta. Kayak mabok Oke, Pak Mantri. Mabok Pak. Kita. Duh, mau Wih, ngerti. wih. Apa dia anu lah Cristiano Ronaldo. Pedangnya aja nah. Di sana nih gondol Cristiano Ronaldo. Kadu pedangnya aja. Akar ko ingat ki. Salah kita. Ha, apa tarpang. Ingat ki makannya dengeji. Makan ki 2 kali semalam. Thank you Macolo. Macolo. Witan Macolo. Thomas. Ar Macolo sakka baner Macolo. Awi malu ke awi Sakka baner. Itu dia kadu. Wih, thank you Macolo. Dia pilih apa Macolo? Ar mo kadu. Baru kadu sih. Mo. Geso kadu. Iya mbak. Jadi ya Ngombe Macolo Macolo. jamis saya teman. Saudara jamis lah Macolo. Intinya Iya, kita jadi belajar sakka. saja itu. Macolo mencapai level 13. Amare. Aduh ini Macolo. Aduh, Aki. Aki Mati betul lah. Macolo, Aki betul. Mati lah Aki. Macolo. Aki betul. Aki betul Macolo, Aki. Ima colo mau Ini kasih colo, aku mah colo. supaya menunggu dengan kakak tuh. Pak Menteri, lo komisangi, Ya. delangi 2 kadu ulang tahun ni kadu ulang tahun ni.